Ministry y'Obushubuzi n'Amakoro yatandika ihuriro yo kutoma nkora ekiragiro cya Higher Purchase Act cy'2009 ekyakozirwe na n'ikigendererwa cyo kushuganisa abarukushubura omuringo gwo kushashurana mpora ekiragiro eki kikakorwa ishengero ry'ihanga omwaka gw'2009 konka kitwire kitarukukora ahabwa enshonga zitari zimwe na zimwe. Umuntu urukora business atine license nahenda amateka so kwija kuno ku meetinga na commercial officers bitu ninga bokure byo bushubuzo mu districts no mu state amwe na no mu municipalities no kwenda ngo barumanye kuruho kandi barukozese kumanyisa abashubuzi bizwe batungera license abase gukora umurimo gwabo bwo kushubura mu college kibanje iyo kushashura mpora abantu abo guza pichi baguza amamotoka bakaguza amataka furniture ningashi entebe umuntu wena urukwa ekintu okakitwara okakikozesa ukagumana ushashura mpora mu installment ntwikereza ngo age business etwireho etwirenekora konka etine iteka rukuji guidinga kandi nana okujya licensinga ninyesiga ngo obutwaza kutandika ku habantu aba license kumanya uko barukora nana okuguidinga relationship hagati y'abantu abine business incase nana abogora ntuza kubateka order kandi haguma hazaho obutikerezana nko kunyaga ebintu ebitwirwe arrangement ejo at least owaguza naba aine iteka rya kubasa kwemereraho akabanja esentezi. Abakuru ku rugo ministry hamwe na n'abakugombyo biragiro batandika kushomesa abo kirukwataho kandi aba batandika n'abarukuri by'imishuburo omucanga cyakigeze na Ankole. Bwire wabe nagira stoka ye akagitaho kashanga ya syarara emyezi mukaga no emyezi omwe n'umwaka ko kuba ayakucire eki kija kuyamba kugira ngo aguze stoka ye eho hojuba ndiyane eho stoka yane eho hojuba kuyamba kugira ngo entasi yongere na community yo na stakeholders ntwetenga kubashomesa baketegereze kintu nikiba benefitinga kita omuntu uwo munya-Uganda ubwo wahanso tine sente zo kugura cash urukwetenga kugura ombicweka omushomo ogu nogwo kumarebero birahari Skylight Hotel aho murembo mbara kandi nabo kwetorora ebicweke bindi byihanga amakuru agagasha kwa Elachiza.